Also, Sugar has disclosed that he has lost a lot of people in his life that were so close to him and it worries him the most. Let me just read what he posted. And today I went through my old photo album and something inside me broke. I remembered when all I wanted was to heal the world through my art. Taigara pamwechete na Mama VB weshira handsome Gudochi baby sharing salsa from the same plate before fame, before cars, before names. We prayed for this life and it answered, but at a cost. Along the way, we lost our bond, our friendship, Ukama Wedu. Now all that remains are pictures. I show my son Benoit pointing at faces and saying, this was Auntie Ningi, this was Uncle Ningi, while knowing we once called each other family. Some dreams come true and still leave you grieving. Still, the journey continues. This year, I'm going all in, no fear, no regrets, just purpose. I don't know what you guys think, but should get worried nenyaya yekuti aimbowirana naMama V achawirana nawo now. I feel like growth happened and growth comes with loneliness and it gets lonely at the top. Friendship is not permanent. Ushamwari humweka hunofana kumbosiwa because sometimes unengoti shamwari yake but you have different goals and my different goals iwawo anokufosai to go different roads. Aungambodhonzerani nemunhu wekuti he's pursuing career yake yechakati iwe uda kupesiwa yako woda kungoramba uri shamwari nemunhu iye. Sometimes it doesn't work. Unenge wakutodawo kutoti vari musame field newe vanokusimudzira muende pamwe chete and then kana muchizosanganawo muroad along the way hamusi ma-enemies. You continue with life. As you get older, the probability of changing circles is very high and you can't be still hanging around with people that you met in primary school or in high school. I'm not saying kuti it's not possible, but most of the times when you are out there out of touch and life yenyatosiyana zvachose, try to look for a person that you met in primary wozondiudza kuti friendship iyoyo inorarama here. Mukada kutanga kutamba zvamaitamba kuprimary izvezvi, I don't think kuti zvinobuda because life happened pakati apa musiri mese, saka munenge matova vanhu vakatosiyana zvachose. So I think kuti ava vekuti avari kuchemerera kuti ndoda kuwirirana bheki nachibhebhi honde, ndoda kuwirirana nana Mama V, it costed us. I feel like sometimes it's not necessary because munhu wese ari kupesiwa kuda mari. So zvekuda kuita ufriendship sterekika zvinonge zvinonetsa mulife yedu yatakurarama iyi. If a person is not looking for you, they are fine kwavari ikoko vastori newe. Zvekuda kutsvagana nevanhu zvekuidai sei unodisappointika. Ukati wedu ndiye wandaitamba naye here ndiri kuuniversity unotozonototaiwa paipaika zvazviri zvenguva yacho iyoyo. Apa matova vanhu vakatosiyana zvachose. Let's learn to move on sometimes. I think so.